Nongeye kugusuhuza aho dukurikiye ndetse nkuha ikaze kuri Getsimani TV, kwibutsa gukomeza gukora subscribe nimba utarayikora, kandi nimba waranayikoze ukande share, ukande like ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu cyangwa se amakuru ya buri munsi tugenda tubagezaho. Nkomeje kugusuhuza kandi wowe uherereye mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, n'abandi bose badukurikira bari hanze y'u Rwanda, haba mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika yose ndetse no muri Amerika n'i Burayi. Mwese nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza. Amakuru y'uyu munsi rero tujya kwahera muri Afurika. Perezida wa Gabon yahagaritse ikipe y'igihugu. Perezida wa Repubulika ya Gabon, Brice Oligui Nguema, yababajwe bikomeye n'imyitwarire n'umusaruro w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru nyuma y'icyiciro cy'amatsinda cyafashwe n'ikitajyanye n'icyifuzo n'intego z'igihugu mu gikombe cya Afurika cy'amakipe y'ibihugu kandi 2025. Ibihano byese bifatwa bidatinze. Nyuma yo gusezererwa kw'amadubu ya Gabon, ubuyobozi bw'igihugu bwafashe icyemezo cyo gusesa byihuse itsinda ry'abatoza b'ikipe y'igihugu nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'imikino by'agateganyo Simplice Desire Mambola mu itangazo ryashyizwe ahagaragara. Ikipe y'igihugu nayo yahagaritswe by'agateganyo kugeza igihe hazaba hafashwe ikindi cyemezo. Icyo gikorwa kidasanzwe kigaragaza impinduka ikomeye mu micungire y'umupira w'amaguru wa Gabon. Itangazo ryasomwe na Minisitiri rivuga ko abakinnyi babiri b'ingenzi b'ikipe y'igihugu, Bruno Manga na Pierre-Emerick Aubameyang, bashyizwe ku ruhande burundu. Ku bijyanye n'impamvu hafashwe izo ngamba, Minisitiri yavuze ko zishingiye ku mukino watesheje agaciro amadubu ya Gabon muri iri rushanwa, ndetse n'ingaruka zinyuranye z'uwo musaruro mubi zigafatwa nk'iziri kure cyane n'indangagaciro z'umunyangamugayo n'icyitegererezo byubahirizwa na Repubulika ya Gatanu. Iyi kipe ya Gabon yari mu itsinda rya mbere, irangiza ari iya nyuma, ikina imikino 3 yose irayitsindwa, nta nota na rimwe ibonye. Yatsinzwe n'ikipe ya Cote d'Ivoire, iya Cameroon, zombi zagize intsinzi 2 n'umukino umwe zanganyije, zigira amanota 7, ndetse na Mozambique yabaye ya gatatu igira amanota 3. Naho mu yandi makuru, u Rwanda rwatangiye gukingira hepatite B abana bakivuka. U Rwanda rwatangiye gutanga urukingo rw'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa B, hepatite B, ku bana bakivuka mu rwego rwo kubongerera ubudahangarwa bubarinda kwandura iyi ndwara no kuzahazwa nayo. Ni ibikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku wa 5 tariki 2 Mutarama 2026. Iryo tangazo ryavugaga ko indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B ari indwara ikomeye iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa virusi HBV. Abantu benshi bafite iyi ndwara bakaba barayandujwe n'ababyeyi mu gihe cyo kuvuka. RBC igira iti, iyo kwandura kubaye igihe umubyeyi yabyara, 95% by'abana bandura iyi ndwara bibaviramo uburwayi bw'umwijima budakira, ari byo bishobora kuba intandaro y'uburwayi bukomeye bw'umwijima, urushwima ndetse na kanseri y'umwijima. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyasobanuye ko uru rukingo ruzajya rutangwa bitarenze amasaha 24 ku bana bakivuka mu kubongerera ubudahangarwa bubarinda kwandura indwara no kuzahazwa nayo. Igira iti, guha umwana urukingo akimara kuvuka nibwo buryo bwonyine bwizewe bwo kumurinda kuba yakwandura indwara. RBC yasobanuye ko kugira ngo iyi gahunda izashyirwe mu bikorwa neza, ibigo nderabuzima byose byo mu gihugu byahawe ubushobozi n'ibikoresho bizabafasha kubika neza no gutanga inkingo z'iyi ndwara ku mwana wese wavutse mu gihe kitarenze amasaha 28 n'uwaba yavukiye hanze y'ivuriro agafashwa. Abaganga kandi bahawe amahugurwa ahagije ku buryo bwo gutanga inkingo n'uko zizatangwa. Mu isi yose habarurwa abantu basaga 296 barwaye indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B idakira. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rigaragaza ko nibura buri mwaka iyi ndwara ihitana abarenga 1 miliyoni, ahanini bitewe na kanseri ndetse n'uburwayi bukomeye bw'umwijima buzwi nk'urushwima. Mu Rwanda, imibare igaragaza ko hari umubare muto w'abafite indwara y'umwijima mu bwoko bwa B ungana na 0.26%. U Rwanda rwateye intambwe igaragara mu guhashya iyi ndwara y'umwijima, ahanini binyuze muri gahunda zisanzwe zikingira, gusuzuma abantu benshi no kuvura iyi ndwara ku bantu, ndetse Leta y'u Rwanda yihaye intego yo kurandura iyi ndwara bitarenze mu 2030. Naho mu yandi makuru, indege y'intambara ya Kongo yarashe ku basivili. Igitero simusiga cy'indege z'intambara kibasiye teritwari ya Masisi mu gace kagenzurwa na AFC mu 23, aho abasivile bapfuye abandi benshi barakomereka. Igitero cyabaye kuri wa 5, aho drone z'ingabo za Kongo FARDC arizo zagabye icyo gitero nk'uko ibinyamakuru byo muri Kongo bibyemeza. Urubuga Tazama RDC rukunze kuvuga amakuru yegamiye kuri leta ya Kongo rwavuze ko indege zibeshyaho zagombaga kurasa zirombereza ibisasu ku nyubako y'umuryango utabara abana bababaye witwa World Child.
Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC mu 2023 yavuze ko indege zitagira abapilote z'ubutegetsi bw'i Kinshasa zarashe ubuhumyi muri centre ya Masisi. Mu baturage imibare y'agateganyo abantu 6 bapfuye abandi benshi barakomereka. Kiriya gitero cyabereye mu gace kitwa Mongariema muri Masisi Center. Urubuga Actualité Sud ruvuga ko igisasu cyarashwe n'indege ku manywa y'ihangu, abantu 4 bakaba bapfuye, 7 barakomereka ndetse n'inzu nyinshi zirasenyuka. Rwahawe n'abari hariya rutavuze barubwiye ko abakomeretse bajyanywe mu bitaro by'i Masisi. Naho mu yandi makuru, Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afite umugambi wo guhura Bunyoni. Ifungwa, iburanishwa no gukatirwa igifungo cya burundu kwa Alain Bunyoni wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi byateje impaka zikomeye haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Abanenga ubutegetsi bibaza niba Perezida Evariste Ndayishimiye adafite umugambi wo kurangiza urugendo rwa politike rw'uyu mugabo wigeze gufatwa nk'umwe mu banyapolitiki bakomeye cyane mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Bunyoni yakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi nyuma yo guhamwa n'ibyaha 7 bikomeye birimo gushaka guhirika ubutegetsi, gucura umugambi wo kugirira nabi perezida, gusuzugura ubuyobozi bw'igihugu, gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, guhungabanya imikorere ya leta, kwaka inyungu zitemerewe n'amategeko ndetse no kwikungahaza mu buryo butemewe. Mu gihe yari amaze gufungwa, Bunyoni ntiyemerewe serivisi z'ubuvuzi zikwiye nubwo yarazwiho kurwara indwara idakira ya diabete nk'uko bivugwa n'abagize umuryango we ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Kubura ubuvuzi buhoraho byatumye ubuzima bwe burushaho kuzamba. Imiryango mpuzamahanga niyo mu karere iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye icyo bita iyicarubozo n'ihohoterwa bikorerwa Bunyoni muri gereza. Iyo miryango ivuga ko ibyaha byose yaba yarakoze u Burundi bugomba kubahiriza amasezerano mpuzamahanga yo gufata neza abafunzwe, harimo no kubaha ubuvuzi bukwiye. Hari amakuru avuga ko Perezida Ndayishimiye yagerageje guhosha iki gitutu, atanga amabwiriza yo kuzengurutsa Bunyoni mu bitaro bitandukanye, amwimurira mu bitaro bitandukanye mu ibanga. Kuwa 27 Ukuboza 2025 Bunyoni yajyanywe mu bitaro bya Kira i Bujumbura avuye mu ntara ya Gitega aho yari amaze amezi 2 avurirwa. Nubwo inzego za leta zitarasobanura neza impamvu n'imiterere y'uku kuzengurutswa mu bitaro, abanenga ubutegetsi bavuga ko ari amayeri yo guhosha igitutu cy'amahanga kurusha kuba bushaka gutanga ubuvuzi bunoze kandi buboneye. Abasesenguzi bavuga ko bitewe n'uburemere bw'ibyaha Bunyoni yakatiwe, Ndayishimiye ashobora kuba afite umugambi wo kumureka akicwa n'indwara kugira ngo urupfu rwe ruzagaragazwe nk'urwatewe n'impamvu zisanzwe. Mu gihe Perezida Ndayishimiye akomeza avuga ko kuba ubutabera bwatanzwe, abanenga ubutegetsi bavuga ko uko Bunyoni afatwa mu gihe afunze bigaragaza ukundi kuri guteye impungenge. Kugwa kwa Bunyoni byakurikiye impinduka zikomeye mu bufatanye bwa politiki nyuma y'uko Ndayishimiye afashe ubutegetsi mu 2020. Perezida Ndayishimiye yakunze kwamagana abayobozi bakuru batavugwaga amazina, abashinja ruswa, gucura imigambi mibi no gushyira umutekano w'igihugu mu kaga. Ni amagambo benshi bafashe nk'ayerekezaga kuri Bunyoni. Ibyo byashyizweho urufatiro rw'ibyakurikiyeho ifatwa rya Bunyoni muri Mata 2023 n'ihohoterwa avuga ko yakorewe mu gihe yari afunzwe. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru, nongera kukurarikira gukomeza gukora subscribe, share ndetse na comment, hanyuma ngewe tugahora mu makuru akurikira. Murakoze.